Deputy Commissioner ka East Janja Hills District u Abhilash Baranwal IAS lengba ukarwo open shai pajba halor ka jingja mentakasngi kabalaja halum shnong kabalaja katba udang thmu banlet shakaway ka jingyalang annual day celebration kabalalong ha Divine Ward Secondary School lumshnong barban ai jingkran ha ka jingyalang badu project director DRDA East Janja Hills District Block Development Officer lumshnong CNRD Block kumjuru bat ki gram sevak bat ki BTA jongkate ka block laong bahakate ka por kaladan ka jingtheng kali ka bajur bha nadu surok National Highway thang sky hadu wayajer nakadaw ka jingbun ki kali ki pasnew halanti ha ki jaka ba pher na kalyang udisi ulaong baka jingpen sapriang ya ka video kalong ka bom shong hok bat ka badai ban shim ya ka jingpen shitom lem kumta kan bo ya ka jingbom shngan ya ki weipat ki bayat lanti na ka ne ka surok bat ha ka bayadai baka jingpen sapriang ka video ka bapen i ba UPSO bat udisi ka bapen i ba UPSO jong udisi ubala kata akti unong nya kali na kalyang udisi ula pensyai baka ne kamshem lalong kumbala sakhi ha ka ne ka video ulaong ba unong nya ya ka kali jong u ula aidak ban pelat ya ka dhengkali ula sya pan ibor ha uwei ubanya ya ka kali Mahindra pickup ka badan yu number ML Khatway Sausan Sansaw bat kat ba ka jingtheng kali kadang light suki unong nya ya ka kali udisi ru udang aidak ya ki wei ki kali bakin ailat ya ka kali jong udisi ban ya shakmat bat ubanya ya ka te ka Mahindra pickup pan ula kentaj ban ailat ya ka kali udisi ban ya tenamar ba personal security officer jong deputy commissioner ubajudan lang bat udang persyang ban pelat ya ka jingtheng kali bat deputy commissioner ula let hajan unong nya jong ka Mahindra bat kerpat ya ba un pelat linti bat ongru ba ute ubanya ya ka Mahindra ula buat kiat bat layai betharu ya ba un kan ria ya ka kali ha ka tiga jingja laong ba deputy commissioner bat UPSO jong kila syakan tho jur penban dakik tin klam akor bat syak bitar haki breu bat hangta kaladon ka jingya khlut na kalyang udisi ula persyang ban pensyai khnang bakan nom ya syajengai Henry sham layu alat satya kaladon ka jing persyang ban keni ya ushabi kali khnang ban khanglat ya ute driver ba un jam shakmat Henry ubanya pick up ula pen ibor penban bat personal security officer jong upat kumbade ka kamram banyada ya udisi ula penan kam dakabor ka ba khandiat na kadaw ka jing klam akor unong nya pick up ban penya jengai ya udisi na ute unong nya pick up Henry na kalyang udisi ulaong ba mau ringkat bat une UPSO jong kila syakan tho bakila penmi dakik tien klam akor bat ketin si katawat hadin bakila persyang ban pensyai halor ka niga jingja baro nalor kata kini kibriu kila persyang ru ban khanglenti ka kali jongki Henry detat hadin ka jingwan tuklar jongki traishnong balala ban pelat suk ya ka kali jongki bakan ya syakmat hadin ka tega jingja ya ubanya ya ka Mahindra pick up lara no ban le ya ka medical test ha ka bala sakhi bat pensisharu ba uladi buat bat ba umbyang syu banya ya ka kali ha ka por